Vha lihoro la EFF vho ḓidzhenisa kha zwigwada zwa eSwatini zwine zwa khou lwela demokirasi. Zwigwada izwo EFF Swaziland, Phudemo na Lino zwi ri khuwelelo yavho ya tshanduko dza polotiki na dza demokirasi yo vhofha nga u rwiwa ha vhathu nahone zwithu zwi khou ḓi bvela phanḓa nga yeneyo nḓila. The numbers, the masses are shying away. They are retreating now. The numbers are decreasing. The reason I believe the reason is that we are being beaten on a daily basis. As of 4 o'clock in the morning, there were roadblocks all over. People being beaten, turned away, and everything. Vhagwalabi ava vari khou vha vho netiswa nga zwa u vhuswa nga khosi. Izwi sa musi khosi vho Mswati vha vhuraru vha tshi khou pembelela ḓuvha ḽavho ḽa mabebo musi vho fhedza miṅwaha ya 54. Vha lihoro la EFF vha ri ḓuvha ḽavho ḽa mabebo a ḽi faneli u pembelelwa. To call for the fall of the despotic monarch called Mswati, who has subjected his people to a lack of democracy, banned political parties, and imprisoned those who dare to question his rule, which is characterized by corruption and monopolizing the wealth of the people of Swaziland, while they live in abject poverty and he lives a lavish life. So we are here on what we are told is his birthday, to send a message to him that we have no respect and we don't celebrate the life of someone who murders people who demand human rights. Shango eli ḽo sala ḽi ḽoṱhe Afrika nga vhuphara ḽine ḽa kha ḓi vhuswa nga khosi. Khosi vho Mswati vha vhuraru vha tshitoni itsho tsha u vhusa u bva nga ṅwaha wa 1986 kana ṅwaha wa 1976. Maoro a polotiki o iledzwa u dzhenela dzikhetho shangoni iḽo. Ṋamusi ndi vhunzhi ha mikano ya valwa lwa awara dza tshivhalo. We have closed most of the significant port of entries into the country. In Swaziland, Mswati controls most of the economic sectors. So if we make sure that there is nothing that leaves or gets into Swaziland, we are literally suffocating him of the oxygen that enables him to lead a lavish lifestyle, that enables him to procure guns to kill our people as it did last year during the June-July uprising. Vhagwalabi ava vho ita na u lingedza u dzhena shangoni iḽo nga khani fhedzi vha vho thivhelwa nga vhahulwane. Ndingedzo dza u wana vhuḓipfi ha muvhuso wa eSwatini dzo vhuya fhedzi.